Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Abel, anak, saan nga makatulong keng kati arak? Di na pagibiyangan, nanang. Di kaya ko masang nga pagibiyangan kadada ka pala iti podermi. Nga si katiburudag kada kayo katalong nga kakapsat. Biyangan da ka kinitatang mo ah. Ano ti problema mapag agbarbartag ka? Nasakit. Tinaramid ni Irene nanang. Nakasaksakit. Mariknak ti sakit kanuot-ot sa iti puso. Gapatayin siya na naka. Nagpindas ti tulag minanang. Agurnungak. Nayunak ti kwarta kini bangko. Ito nung makarnung akon. Agkalay sa kaminton. Ngaman nga tinaramid na. Basta latay baganan nga lipate ko ni Suna. Apay nga lipate mi Sunan. Gaputan ta kanon sa bali nga lalaki nga pakarignan na ti ayat. Gapo ka rin may sakla nga construction worker. Panakalam na ti soldok nanang. Kaya sinulay dyan ang sukatan na keng ka. O pabisina. Di kotse. Ada penegosyo na. Kaya sa mga mababalaw, ani Irene, mo na matkakitaan, no? Anya ti masakbayan na. Nga da dyan maited, da dyan nga nangisukatan na keng ka. Kahit saan mo maited. Kimawan titulag mi kasta na nang. Awan titulag mi kasta. Nakinagsangit ka. Dahil lalaki nga agsangit loko. Iturok mo din nga dyan nga babae di mo magsangit keng ka. No dapat sinugatan naman ta pusom. Ya? Aramidem kidi ka kahit keng ka. Dahil tangay naramid na. Ipaneknek mo keng kuha na. Nga nagbidot ti panangisina na keng ka. Sa mga pagsagabayan ta magim. Itulok mo din. So nga na tumawag ka pa yung arod. Kalbasan na. Alakton dat ang pangtid mo. Kaya pa pangkanto magtrabaho ni bigat. Ulitek. Abel. Saang may salay nga babae ti mangdadael ti masakbayam. No diget agbalin ko man ito nga karit. Dahil nga sugat. Kadagbalin nga karit. Tapno ipaneknek mo ito dahil nga babae. Nga sala nga may sa ti babae ti tulobo. Mawatan. Mawatak nanang. Kadagyaman kada kayo. Sige. Saan ko dun ulitin tuminom? Italaing. Tani. Inaktog trabaho yung tumigat. Nasayat no kasta anak ko. Kasta man ti anak. Dumnga gadagos. Maragsakan ang launay. Dahil manugot kahit kumpasamak. Dahil nga inaramid na Irene nga sugat ni tapusom kadagbalin nga karit asugat. Tapos di kasta, kat ipaneknek mo keng kuhana, nga agbabawi, tinaramid na keng ka. Wala nang, agbabawi. Numampay nasakit. Nasakit, nasakit ka talaga. Nangarot ka maramid mo. Kaya't mo pagkagkarot na dyan nga babae, din to ta, nakakita lang ti adekotse. Insukat na kan. Kaya't na nga sawen, saan nga napudno, ti panagayat na keng ka. Kaya aramidam to ti amin, tapno di kas takit agbabawin to, dahil nga babae. Manong nemi, pinipagtrabahuak saan ko yung tulok nga mapukaw ti construction, ti konsentrasyon ko. Numuna kat ne, madamay iti panagikabil mi iti tiles, yung masadag ni Foreman. Oh, Yabel. Good. Ang kamad lang mga kwa. Pag problema o nagkamkamali. Happy ko mga nagkagbidutak eksperto. Karang ito yung boss. Kastaman di ko na. Ang naapektaran di pa ng pasugat. Panang sugat tapusom ni Irene. Damag yun, boss. Daya nga ron pasamak dito yung nga may panggap kada kayo nga at dati babae kung saan ko maamuhan.
Ado tigi reporter dito. Isong amok. Isong la. San mong itulok nga madadael ti turong tibiyag mo kapula yung timais sa kababae. Aging ka manong naming nga din ang singasing kanyak. Nga dadya ka no urnong ko nga naisagsagana kapag kasar ka niya Irene. Kat pag negosyo. Ano ko mga negosyo? Kat gabot na may saka nga mason. Gamulukat semento. Negosyo ka ti semento. Ano? Agata nga ti semento sa ako ilako mo lang. Mangrugi kita ibaba ngayem. Na? Mangrugi ka iti baba. Ano nga baba? Amom tagarami ti hollow blocks. Nabadbadasa ko na. Tasakbay nga na concentrate at construction. Nagmadarami na ti hollow blocks. Ita, mangrugi ka ti hollow blocks ken gravel on sand. Mangkita ka ti pwesto kada ti highway. Sadyay ka, ngagarami ti hollow blocks. Di ka sa nangorot iti paragtrabaho dito. Kita, gabasad ka pa lang ha. Kain to na damaalam mo nga kanduam, di panawam to idan. Ituloy mo trabaho. Kanya ti amom, baka si kanton ti mang supply kada kontraktor tayo. O, gravel and sand kan bloke. Mahit sakit nga pa soya. Inadadal ko manong name ket siyempre kimita ak iti lugar at nakita amuak na sino taking kukuha da itang daga insingasing ko ti panangupak. Nayat met manong dito yan ng pasdeg kon manong name ti hollow blocks making agordarak meten manong name kadagitay agagayim ko nga dati construction supply manong name iti gravel and sand dedan yunog yan min ko nakita adam amok nga duwa nga kaduwa deta manong name iti maamuan dan nga dan nakasagana nga hollow blocks ket siyempre ni contractor mi manong name siya kun tinang supply kang kuha na ti hollow blocks gravel and sand mayat maragragsakan manong name itatang kaninanang gabot ta sa anak na naapektaran iti panang sugat ni Irene ti puso. Nagkasardan ka ni Merto manong nemi ket awan iti damag ko kadakwaan. Aging ka manong nemi nga kinasarita nak ni kontraktor. Abel, engineer. Talaga ka din nga nakakonsentrate ka nga negosyo. Oo, hollow block lang kan ko. Gravel and sand. Kaya nung kaspagarikan ta ka, nayunam, agbaling nga construction supply, hardware and construction supply. Kaya ka ta, sir? Kaya, ang punak. Tulungan ta ka. At doon nagigagayim ko ang kontraktor. Kaya nung kaspagarikan, ta mabukelbon, nga sika, kaya hardware and construction supply. Kompleto kan, hollow blocks, gravel and sand, landuk, galba, rapay. Semento, kaya hindi dumapay, di sikantiya. Mang-supply ka na kami. Mawatan tiket ko sa akin. Lakit punak, sir. Tulungan na ka. Hagyaman na, sir. Kaya nagpeso manong naming lakad ko, ti permit ko, nga tiga paggagaramidan lang ti hollow blocks, paglakwan di gravel and sand manong name ket nagbalin nga construction hardware and construction supply. Adumat manong name di kumpanya nga mangibagsak kanyak when oray nung hanga cash and delivery when bayadak to no adda pagbayad ko inutag namimpinsanan manong name nga nai-concentrate kon iti data nga business. Adun nga kontraktor manong name iti supplyak nga siya ti pagalaan da agad numalpas doon ti kontrata da agad siyempre son tumatan ti panagbayad naging gama nung nemi nga saan ko mapupuutan dakilid ti kwarta ki di bangko anak ano ti plano minta kid may sakan nga owner and manager naganda doon di kiti empleyado nagbaling kami kayo nga empleyado tatang nanang. Sangumutan ti puso
nga nasugatan, nga nagbalin nga kahit kayong kaneta. At pamilya ka mati. Kumita ka. Sino nga ta? Kaya po ayad, di mo pa'y maikason tapusom, gabot ti kinabisip. Sino nga ron ti may rekomendaryo? Sino ti adda iti counter mo? Kahera. Sino ti padam? Unong pagnitaltal kam nga, agigam ken agideposit ti kwarta. Di Telma. Isot kahera. Isot kabadangag. Accountant iso na. Kaway. Api nga sang isot armem. Naikariyak nga ron kat college graduate iso na. Accountant. Kaya may kariyak at sikat manager na. Abay, kabutasan ka nga naggraduar. Diploma ka dilang ti pag-ibasaran. Hindi may isangal daw nga simbre ka manong naimi ti pwesto. Siya tikit kita ni Telma. Telma? Ay, sir. Ada ka di problema? Awan, sir. Abay, langak tanda problema na? Amit ka diya. Sikan sa mo tanda problema na, sir. Problema nga rin ti pusok eh. Ako madlangin ti nananay nga mangagas ti sugat nga nabayagan nga marikrik na. Sugat nga nagbalin nga karit ko. Karit kanya. Aba, hindi mo ka di pala nalipatan ni Irene, sir? Amo mo ti may panggap kanya? Amo ka, sir. Naglingag istorya ni nanang mo. Kumusta nga tamat isunan? Kaya siyempre, inamok ano sa dinatayan ni Irene. At kontak ko keng wana, sir. Apa, hinamom? No, mamuak nga, anya mo din, di mapaspasamak keng kuwana. Tamang no sa lutsudam to kanya. Uno ibili mo to kanya. At duwang anak nan. Gusto na lang ta, nakakahasi ti kasad na. Nagbaling nga punching bag ni mister na. Agbababae, agsugsugal, agbarbartek, nilakay na. Prangka pa gindi. Nakaparaparada, iti panangipakita na nga da sa bali nga babae ti biyag. Apay mo, kanagsasalita kami ni Irene. Libatan mo ni Irene. Hangin su't pagsalitantan. Siya mo pagsalitantan, sir. Business? Ada ka di problema ti business na? Business ta. Business tayo. Kung nakatay ramang kay aming empleyado. Nuta ko ng mami sir, kat kasla si kakin siya klaheng. Awang anit mga ipaharid, no? Agaram at ka. Kastat style mo nga agaram, sir. O may kanto pasyaran di balayo. Adda kang ka. No, ay nakpasyaran. Fast forward, manong nami awanin ti sa pulag pa'y kini Telma agsipud ta. Napintas, kan accountant iso na manong nami gusto ti kuna datatang kaninanang. Ti agasawa, ket ti manager ken ti kahera. Sinunto pangitalkak ti kwarta no saan nga di asawa. Iso nga, ni Telma manong nami ti rumbeng kano ngagbalin ng asawa. Nga kasukat ni Irene. Inarim ko, inayat na, king kasar ko, manong nemi, aging ga, anagunod kundi amin-amin. Telma. Abel, si kaken siyak tinekari. Ididamo, sumrek, iti trabaho, nga nagbalin na kakaheram. Inambisyon ko din, nginarapahap ko, si kanto ti lalaki, akataktak ko na inay ko. Kat napasamak. I love you so much. Sang kuntupulos nga sugatan tapusom. Saan nga naskan pa yung masugat tapno adda karit kay ka. Gabuto nagbalay ikan. Nagbalay itan ngagpadpada. Kadagtinulong ta. Agtinulong tayo ti negosyo. Agtinulong tayo ti pamilya. Kanas kinagtinulong ta para ti panagaramid ta ti anak ta. Oh, Abel. Oh, Telma. Abel. Pinaraburan na kami ni Apo Diyos iti talungan nak manong nemi.
Kaya nagtultuloy, tinegosyo mi iti asawa. Kaya nagtultuloy mi iti suportado kada kami digitigagayam mi a kontraktor. Ta isuda ti mang bibiyag tinegosyo mi, da kami iti mang tultulong kada kuwada, gabot utangan da, sa dang tumatlang bayadan, numalpas ti kontrata da. Dedo nga ro, ti pakasarita, ababa nga paset, ababa nga lagip tinapalabas kumanong, kadagyaman na kunay, iti laing mo nang ibasa ket sapay kumata damat ni batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyan tuig nga dagyaman nga pagayam mo Abel iti lawag sini papagayam in kay tumangingkan iti at-adidog nga panakaistorya datoy nga pagkasalitan ni Abel into 12:30 nga alas 2 iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. No madama kay ta ngagbibuya dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share dito nga video kay nagpalo kay kuma no saan ka pa nakapagpalo. No itimet YouTube iting kay pakabuyan dito nga video, paki-share, paki-like kay nag-subscribe ko kuma. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yun na imi dito Nemi Ruiz, host nila gipti na palabas. Kaya thank you kadagatay agbibuya kas kini Josephine Estango, ni Tina Paharit, Leia Batangan, Noraline Perdido Tamalay, Lolita Dadula, ni Erlinda Stabilio, and kastamatan kini Tina Paharit, Ken Dadumapay. Ngagbibuya, salamat kada kayo. At oray no nabuya yon ditoy, ngayon na pimpinasmutlan nun kahit kompleto nga denggan ti panakay-portray na at adidog, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Okay ba? Okay. Kaya din tayo man i-acknowledge iti gabuy-buyan ko oray no sa anan nga live, kas kini Reynol Kalasinaw iti London, Lito Isidro iti Waipaw, Hawaii, Erlinda Palakpak, Publico iti Rome, Italy, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Virginia Abasulo, ni Hazel Joy Gamurot iti Badok, Juanita Viloria iti Waipawa, Hawaii, Lourdes Queja San Jose iti Hawaii, ni Edmond Corpus iti Nueva Era, ni Elsie Marcos iti Canada, ni Dolor Herbacio iti Hawaii, kasawatan ka ni Aljen Kapayan iti Cagayan de Oro. Salamat po. Kadagayamin nga sa kapada. Padanandak into madamdama iti Dear Manong Nemi, iti Dear Manong Nemi page iti Facebook. Thank you. Kadagayamin nga sa kapada. Thank you for watching.